Ambere ankiathisha kurango shokire nkatho cia mwanya muno kwithirwa kiona akanya kwatanira about Nteto cia Weru Thaa mwanja cia tariki 28 mweri wa mwaka ya 2022 beta WINNIE wa KINGERU. Tukiambiriria ni ati tithia babonda bonda kumantere cia kwanjiro na kiengu ni bakromba thirikari yukumere ati no chonkone tu bimwe bia mauta birabi etethetie mauri ya mauta kulingana na boni ya tentere ngire ndia mauta na chiringi gana rimwe 48 lita no indi tu binge bia kuma jone mwaka yotene ichiringi gana rimwe 68 witia mwandiki wetu wa Nteto Nicholas Chabari na shina jira indiko tori yetu name tomo kunyime tori ngina na 160 na Nteto nyelega na 168 mawa 148 ujune muthuro ora urumirite athithia abonda bonda bakuma ntere echa stage kwanjiru wamwe na kiengo na kinyantere chingechira chiriburiti ibwa stage ino bakiuga ati kinyanyuma aya thirikari gutumiria abei injeru cha maguta ati negana na 48 nterino oche gembe mwanka athaino boba egura maguta na goro ni mauta yarari witia twerwa thina mauta yeyo turenderwa thiringi maneli lakini mbanja ntie gothonwa mnene wetu na ure mauta yename batwe tutamenya mauta yako na manonto yename ruya kinya 180 168 ende batu tona mauta yename tuwete yename nanga ya 168 lakini waitia mawa 148 waya kiengwe ka 188 waya stage kwa njilwe ka 170 168 we nama Weru nobuo we take ntobetwe saindenge nobuo we nama kiote na kwanza nya yate konyweka kiro kauria atiri antu babenda cia baba kwendia mawa mauta kabati kuramo babangi bakwendia nakuo onturu ari uri yogetha githimi urakirari utuko tebukire muthenya ugita some few minutes ugetha ringi kisetru ongi ndo baturi 160 na 168 sababu ni na 170 abetori thirikari kuu yo wale betori 73 hours betori kethawe kwa 148 Kenya mzima todiri wiki yele na hii betori yetekwa sababu ni mbi gwende mandereba ababa bonda bonda baba kona kaneria ibainyerikite anene iba kuromba chonkoni burudho kiri endia maguta ithimani mwanya bya bintere ino na araba kuga no umbe kwithirwa ibaba kuthinambe na kubainyeria kinyanyuma ya maguta kwanjiria kuonekana na gumbereni parairagwa imaguta matakuonekana ikyo gitumi ibei iraitetie mauta yaya wekirwa mawa no ya wekirwa kiengu na no ya wekirwa stage ntego magetha mauta mawa yo malandani ya stage ya kiumako kedha mauta 148 ya 148 sendi sionde tis batuko tuega sendi sieto ya kwa 180 na 170 pati to goromba thirikari yetu ezo uchunguzi wa dharura ezo ndo tukwendere betori na bei rego na bei ya kali ndo asakenya nyoto ko inyeleka thirikari yetu no le baube na ithimi bibi kuongela mauta no ndo kithimi ya kikuinga ingwa wetakire uyo nongelete mauta wana nietie ithimi bizunguzo baba kwendia mauta onturi to getha githimi burakiri for example ya kiengo 168 188 kiengo we stage we osoka renge ukiaga to kanyu mauta tibuo getha yari ya kwa 190 kuma stage kwanjiro igembe central betan class Chabari Tugitana mbere ni ati ntuku intale ya nyuma ya atumiria bakumatigania kuandamana mwanka wa bisine cia DCC kiraba wa umwe wona gurarirwe ne kundikia njuri nche kibatigania West North ya inya barutei mankaniate bakaithia nyumba kathomba cia njuri nche kenende mwandiki munene wa njuri nche ken Josephat Murangiri na menerete bone ni mankania biwa kiromba mabitha bokarianteri ukuwata unje bonde baraba wetanirwa ne karekareu akithetera njuri nche kiati batabo ithia karekareu kaiteneo kauna kuria tumeria mwena athia tiboba aranirie na bawatanire na kuthiria rumena ro no tunjuri nchekebo patiunje rumena mwandiki wetu wa Nteto Kelvin Kimathi na kulikibia ripoti hiyo nyuma ya thenjiri baba murungu kuthia tane mwekwe mwanko bisini ya DCC odigania West bakimeneria kuruba kanjwe njuri ncheke baibaringanithia na ungumane na muno kulitanto batikwe na njuri kiantano reu mwandiki munene wa kuruba Josephat Murangiri na iturite na kumeneria maru ya muthenjiri omwe David Kaibunga ewe ya usietia buruku ithia nyumba cia kuruba njuri na thiati bawe katwe na kwithikira ukonene muno no ntubwa mukuru guciita bishop kurungama akauga no ithia nyombe njuri na yakwe nge akaithia na ati gikurungu gya nkoma no enkwenda kumwira na sauti nene
uni ndi muonoku na njurie ncheke tuthingata matha na kumija Murungu no tirio twakaragika onthiguru turia kwaraniria Murungu wetu no tirio njurie karanthiguru ireba kuthithia mantu ja mai na ni ontu mikine kia thenjiri bau kumeneria kuruba njuri kireba wanto kaba kuritwa kia mabati kwenda murangiri akinyile matali ya kiwatho kuyukirwa muthenjiri uni onto bameshitie we na kuabu kukeja kuthirwa kwa mumemba wawe uretire atonya nyombe njuri are akuthingata procedure ire thingata wa ugita nyombe njuri oja ure antiomba gwita ndi mukristo ntiomba gwita nkurwa kanisa ni ou kwi mitaratara ya thingata wa akethirwa kwithirwa ati athingatireo akuruka ku no mwanka atuike ratud kana no mwanka athibiwe no ntu aria is a sacred place na itumithirikari kuru kumila ati ampwe muno kirindo yini ati akuruba njuri ncheke aba wati ati anunu batayo kia matali ya kiwatho njarene ndiguru yetu is not a banana republic indiguru ina sheria na twatha wa sheria kanisa ethingata sheria na nio ibwirite kwithirwa ikirite sheria nkuruki anybody else muntu okirasi kia bishop kuwa no yithitie wau kinya ruru akarunga mauge no wora tondu bo muntu kwithirwa ati gwati mwanga thai twina kirigaro ikinini muno katukwira hospital OCS yotigania bagwatanire na otigania west tigania central tigania east muntu aikwe aingirwe andike statement turungamanwe kotini murangiri akinyilia morotu wa njuri wa kunja thiri muno kiri a Kristo ba muthenjiri unde vendika ibunga na wite tankuromba Kristo para bakonetie kanisa yu pa wendi bo bwega nonto muntu no aromberwo rekeri iba ciuthuranie beje nkeja na kuruba njuri twaranirie nontu nthiguru yetu twakikiene kia thiri kanisa ciakikiene kia thiri njuri ituma thiri tutiomba gwitikiria muntu umwe gutwika nwe kanisa nkiripotera Weru TV kumatiania mbita wa Kelvin Kimathi Murwiri wa gite kia MCA na kiama kia Jubilee wa ndini ya rwirerwa rera mbete kiambati na reganite na Nteto iri gweta na mbere ate na kinyokire rwirororo na ate kinya ndebene ariuga Nteto ii ete chiaoma na chietambwa ni andhobawe mbete kinya kiambati ura ni MC wa korotwa mbunge na kaunti ya Meru na asumirete na kuthiria nganja na ngutu cia kuga ati thirwa ari ndebe ithurano ni bya mweri jwa 8 na ara tayari igwatirite tigiti ya kiama kia Jubilee na kugwata ugeni ni akaribarire rwarera gucwa giti kia MC wa ndina eu kite certificate yakwa ya kiama kia Jubilee bara bambitikiritie gwita kieni na kuromba antu betu kura na kiama kiao na nkauga ibwega buru kinyane antu bwa antu betu baruire rwarera no ntu bo mukamenyera bandithiria nkoriungwa kona cionthe cia ward ngukethia antu bonde na tukwaraniria na twarikani na twagwiranirwa ati giti giki kia ruire rwarera kumeria ara twauma utongerie ne bura twauma tukuthiria na ndikenda antu beta kurene igugwitikirika kwamba mbete kinya kiambati nombe kubatongeria no ntu bwa itumibira bongo bari nabio akaliba kwa baruire rwarera kabuka amenya nandi twitite mwanka ndebene gutweni nkurwira nawe giti gutweni nkurwira nawe certificate no ntukiama giakwa ndeja na certificate ndeningwa na gote mtu twitite nawe mchujo barabarari na mchujo ibarombere kuthithia na tuona na inyajo tiratugwiriri no ntubondo aira yokire mbete na ugete ati agatigira kura ni kuringwa cethiri wa ndina eu kimeneria sasa barabambirije kuruithania kari mbere ya kinya gitare kura ritakinya kagita kara twitete kurene inkwenda kwira antu betu tukagita kura cia thiri tukethia twina kwaraniria gukwingi na kuriunganira na kira nkwenda kubera muno iguciumiria tukiaraniria tukiranaga imbitumba kwenda kuthithia kira arombi kura bange mbere o mtu ena njira eweria akomba gwitakiri antu betu na kwithirwa akiaraniria nabo no endi tukeja kurujithania ayuthi betu kana inya antu bange bagita uthu
no ntuturo bwetu boroire rwarera twathire kuringa kura tukethira turi aturi na kinya kuringa kura tukethira turi aturi bwa kenda 10 na kurikiria mbete kiambati augite atonya gitine kia MC wa wandi iu agatigira akariba wandi arwire rwarera ne bakurima kibiashara na gukirimira mwanya wire akariba karima na kuona mbeca janteringi mwanya ya kaunti ya Meru batwe ndiri anene ithairwa ikurima tumbe kurima kwa biashara tiri yake na mantu jaja kombeka no tuimbije tukethira twina ataalamu bagutetheria antu tayari tutonyerete urimi bobo bwa viwanda kana kwenda gukimera gia tugukucheria viwanda ja njinari ja mashintia kuinya maembe na nkandi tionto bogen na tionto botiombeka no tuituonete kaunti ingi kithithia ia kitwaranirie na antu betu bombe kugwatira rutere rwa oro kurima kuthithia production na yo thirikari tweta kuthithia budget twethire tugibatengera mbeca cia kureta mashina Reportera Weru TV kuma rwire rwarera gicugone kiburi mbita mawira kirigia Sisi wa kithomo kaunti ya Thaa Nithi Madam Sheila Kigankana kuria ritwa bombe abarabathiririe sekondari kwithira bairi ithomo noki kosira bochala abasale kosira chia bateithia wishandika inyaba ibongwa antu awetera mwanka kaita karaba kandikwa onto burabwete thina enene kona ngwechia obisi Sheila ariti ya entere chia Gakanga sekondari wandi ya Tharakana raboko ngwira mpominji ya chia KCSE ira yarekirie kurekerwa ruarua mwaniki wetu Nteto Polo akabidhieni na riboti na njira nkinyaniro. Sisi wa mathomo kaunti ya Thaa Nithi Madam Sheila Kiganka akiaria kiri graduation ya cukuru ya Best Kenya Nteto ya marimanti na oritia ciari gutigiriba gwikira ana bao kiri kozi cia ubundi na utea inkwenda kwira aciari bonde ba Thaa Nithi County agu Kenya igenderete ndi tugenderete mantu magwita kurutha kithomo kira mtu omba kuruta wira direct au masukuru na ikyo gitumio na thirikari yetu ira nene ni acokire ya rutha education system ire gwetwa CBC na system ino irienda encourage ana betu bomba kurutha kithomo kira bomba kutonya kire market kana industry bomba go apply baumete skuru orio kwina courses ino cio bundi na ito kuona thaino kwina thina nyingi ya wira indi ukaraitha blue collar kana industry cia kiubundi isiguceria rutingugi na inya muno kwa kwenda youth ku encourage youth baba ingi batonye kire sukuru cia ubundi Madam Sheila akiuga thirikari ya kaunti ya Thaa Nithi no abendere gwitia rurigi kiri kuwata mbaru mathomo ma ubundi Thaa Nithi County ni umbete gwaka sukuru cia ubundi kaunti yonthe skuru cia ubundi ngirisiere skuru cia ubundi 21 ngirisiere 21 vocational training centers na ito kuongera singi Tharaka constituency ya Kuvinya imwe Karugwaro ingi Makutano Mukothima na ingi Kibunga na ingi Nagubwa City ito kuongera skuru ino nuntu ito kuona agutwerekerete kithomo kyo bundi kyo kina wira bwa baita na kyo kina wira bwa raisi bura mtu omba kuma skuru akinona wira worio igwarirano ya cukuru ya Gankanga secondary bendere gukungura mpumi imbega cia kigero gikuruku ya KCSE na nkena inene deputy principal wa cukuru no Madam Musyoka. Last year we had 21 students going to the university and this year we have 25 students joining the university. We are really happy that the grades D minus and E are not there in our results and all our students are capable of joining the university and others the TVET institutions and so there is no wastage in Gankanga. We are really happy that we are adding value to our students and we are really requesting parents to bring their students to have confidence in us. Bwana Muthengi Ndagara na urano wa MBM mtiao wa cukuru ino kira gitumi ya ukongwira na cukuru chingenene nuntu uyo urakarieta mugunye ndeni ya nkangarati ya Rwanda ita mutu munene wikura ndeni ya nkangati ya Rwanda nuntu Gankanga secondary ni mwe cukuru iri guntu kura kwe remote zaidi so it is like greatness in the remote areas. Gankanga ndeni sub county ya Thagichu irakarireta Kenyaka nuntu aga ino ana ndeni ya matura bakuwata kithomo bakawata grade inene iri kuwera university.
amwe no gucukuru eno ibakurukagira gomo bonene bora nkuruki bo barigagiria bomba kwata grade enene nkuruki challenge ingi ira twene ne gutwika cukuru yetu iri gatika remote area na aciari bengi bara bathomthagia na ana bawara na aciari bara batakwiyumba nuntu wa challenge ya kuria fees magita mengi ana ibethero bakirungwa bakathi kugira fees hapa na pale nuntu kinya mbura itiraga na gitariri lakini amwe na gutwika ikwa na mathina mauri wa mbesa na challenge cia aciari nuntu boke buraburiku itukuga iturombire kana aciari barombire kuumeria na bawatana na arimu na tomba kwata max marathon betu kwata. Which school is this? Mmeshinda mjashinda? Tumeshinda! School motto? Education! Kiripotera Weru TV kumachukuru ni Agankanga Secondary. Bito wa Paul wakabithe. Na riboti unio tuakanya kunogo kanini mbetukiria na gitio gikinene mumbe kwithirangi kiamiru kia nini na mire matani ne ndinshokirete na Nteto nkolokio kathiora mitambo. Base tena. Madhe, ugali mbili skuma. Gali? Gali tena. Ukuli? Mimi skuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asanti. Nani unga gani mepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Nkabuna Technical Training Institute ni tukugwata ugeni kiri ujukone bwa mweri jwa 5 na jwa 9 mwaka juju burabutita na mbere kiri courses mwanya kiri department ya business, technical na engineering ni tuja na courses ja Diploma na Certificate in Secretarial Studies Module 1 and 2, Diploma na Certificate in ICT, Diploma na Certificate in Supply Chain Management, Certificate in Fashion Design and Garment Making, Diploma in Electrical and Electronic Engineering, Certificate in Plumbing, Certificate in Welding and Fabrication, Artisan in Motor Vehicle Electronic na inge inyingi. Nankuruki nitoja na courses shaka gitagakwe ja hairdressing na beauty therapy. Magerio jetu ni Janek, Kasne na Sidak. Kenda kumenya manto nkuruki turinge thimu kurukira 0719 186 814 kana uturingire sukuru yetu ira iri kilomita 4 kuma Gitembene tauni nene ya Meru njirene ya Matero. Nkabuna Technical Training Institute, technical skills for self-reliance. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano.
Ngakuwa togeni twishokerani ati wandi ya municipality ni moya wandi ino shindani bonene kikithurano kia mwaka yu na arenya siasa chia biama chiomba wishumiria bonene wandi enio kina ina kia county ya Meru nontobo kwithirwa nio ino bisinene chia county amuna motungata yange ni kuchiletia Roiri Kathombo baite kia MCA wakaita ka Elias Murega akiumagaruka wito shoete kia ubunge bwana Odhimenti na tiete nkindano inene ya Roiri baine gweta wandi ingi wandi motori ya Nyaki West erenya yoino shindani bonene twetegera siasa chia wandi echiyele nitwaranirite na Roiri na kareba shiona kiene gechunche kia biele kia ronorura mwanya tangurutano chia wade. Marieto ya wakili Joel Mutumaburia onbedho ndi mwandiki munene wa mawakili kana secretary general wa mawakili county ya Meru igespa nakakuma chuka twetete monka maua oni ndi aspirant wa MCA municipality ndirungamana kiama kia bas mbita wa Caleb Mutete Kibuko bumite ntule kambakia na oni ndi mwanasiasa ndirombete kia MCA municipality 1 na thai ndirwirete gikina kiama kia UDA. Baba ne bamwe babaria bakumereria matageti ke MCA ward ya municipality gitumi kiaboneke. Nkuigwa municipality ni kwenda gutongerwa na kagite gakinyete ka maybe views different na mbugirira leo twireta methene. Views irira leo ni rabui. Ne itonete otongeria bubwega. Lakini uratuga leo ndo otongeria buja bwengurwaga. Na kuringana akagita karatu na ko kagite gakinyete kaunande ndi mutongeria kwenda kuona kugarukana kana I want to see change na change can only come kana yumba kweja na njira kwithira twitonya ki elective positions tukwirwe gita that atongeria betu babethi we are leaders of tomorrow kana tu atongeria baruju na tuturuga ruju ruina arua no monkana ndi tuthikirike na sauti yetu ikaigeka from the ballot kitekia municipality kana kitekia MCA tuigitonya nuntu au ni the grassroots yongwa ya mwananchi ngetirimana na wakili Joel Mutuma areka betabetene kawe kagotethereria kuroba dini ya Kiislamu na irio nare augete bobone bomwe bo manto jaria agetaga kirimirandi iria amberete kando na kweja na mibaibo ya rode na nkuruki gotethereria aritwa egiteneria Kigerio. Right now I'm helping our Muslim community nuntu kwa bamwe bara batomba inya kuona irio bya kuthithia funga kana ije kufuturu na nditha ijo tukuraithĩria we have started with mafuko kambakia na makutano then twete mjini na twete majengo. Only my mantra is wakili wantu nuntu everywhere I go aranku meet need ndethra ndi na uwezo wa ku meet need unka meet arantu umangera mtu at a certain time ngachombia meet. So I've been to Arambez utumombolezi Nteto because every time mutongeria ja gutonga in your time on need tugakufaya kwa thiki ndiye rafiki na mutongeria ikuona ni utongeria na njira jau. Caleb nawe ari murandi ne jwawe jogotegera kwethirwa mwiriga jogotonya mwito ne jurikite jweterete kurugurwa biumya bire biezete impombeti kwambiria projects cha appointment na iji ni one of the projects ira tumbeti kuthithia na ndi kurugura antwaja kithaka kitumbeti kuris na ndi antwa ne tukwambiria project ira tukwendi gwaka hoteli tukwendi gwaka cabins na tukwendi kwitha twina very beautiful garden ira kethwa isavi community ya municipality ne manto jare kuba kwenda kugeta ndani ya ward ya municipality ndi na vision ya kuhakikisha ito equip skuru chetu na good libraries chena mauku. That will be one of my requests ke committee era committee omba kweja kamba overrule bakauga iba kuona mwanya batimbije kithomo iguhakikisha ana betu bena resources oni kwenda kuhakikisha twena enough teachers by ICD kuna some of the areas jakamba kia classes chia kitathira of course if the current MCA are mo kuthiria that will be one of my flagship projects kuhakikisha nguwe kuthira na turaithiria other areasire could need such classes. These classes nontoba program yegwetwa CBC chi very hands on kana ichi kwenda nguge nyingi mono so omba kwithira kwe class kia private kina no 40 but watake class kia public kina ana 70 ba ukibena mwalimu umwe at most kirasi jake ukirenda a maximum of 3 to 4 teachers. Ngaleto Ubutu ne ara uga I am because you are
na utigintu kingi kitherwa kia maana jathaire ugo kureta antu amwe mbere bukambi kurania ugwe kale boni binde nabyo nagwe moli ni biwe nabyo tukorana ndina tumbo tumira interview katukona challenge ya kuneje na challenge ya kwaneje na tumbo tethane ki challenge iko ubutu na no timiquity tatu tukaleta resources tietwa mutia mind na everything athigi chukuru tuje tuchurie imbi chukuru chetu chumbi kwenda kuri na gintu kia mwanya muno kiria wakili Joel akenda kuririkanwa nakyo. I am really passionate about kuimagine mugutano jwe 24 economy. It is a hub, a serious hub, na itokwenda kwethirwa kwena police post nontuire o tayari ekae wa location police officers economy rega improve nontu most of the people if you pass through makutano nona the economy shifts from town kugakira and then makutano comes alive. Eugintu kimwekira nkaigwa kya kinyanira in my tenor ngethwa ngwiritwe. The other thing inkwenda ku imagine kuona groups chetu chekuru na youth chekurwa na inya kuna gintu gitawa agpo, access to government procurement opportunities. So you can imagine 30% eu ekethirwa egita ke youth groups chetu, how we would grow our economy within municipality. Kyo gintu kimwe nkwenda ofisi yakwe tuika facilitative. Nawe Caleb ethirwa akithikira a biashara barienda atia. Ndenda mbere mbije kiantu ba business community Meru town ibobo ita biggest better in terms of levies iraba gutwa na the kind mborie na tabendi kuthithirwa impinindi chiao be business community kenda bombi kuthithia business yao flourish na tumbi go solve antu ba bengi kuma anturene baba andika lakini andi twaethwa twejo kiambecha chiao na tutuborio aba kwenda uthithirwa at the end of the day tutio tethania. Ward ya Nyaki West nayo iri chibangatia kirigiti giki kia MCA ndeni ya ward eje kiri kithurano kinene kizite. Ni kiri gichunchi kia bithatu kia rugono rwa mwanya ntangurutano cha ward. Nkolokia mirandi 45 eminene ya Rueni ambiriretwe thirikari ya ngavana Kiraitu ikilinganithwa na 16 ya thirikari nthiru na thirikari ya nende neyanite matangi nkolokia mana Mugwanja ya Rue kimakundi mwanya ye kuroma skurune makanisene na kiikaro bingi mwanya nterechia nyambene na bore nterera chia tuire na thinenene ya Rue ontuburabu atumantu na ndethia wetangendo indayo choa thabwe gatumureke ombane bwa mwanya bwa ngavana Kiraitu ke otiera Meru na Rue rwakwana batwe itumiete muno iroe itweta saparenda ya kuma tombo eta Rue rukaurarikiau kumarikiau twaite kalimbene batwe muntu akarethia mantu aroe kwa tukira bau ntere chia nyambene na bore ni mwachi anteriria chia torete na thina inene ya road antona ndethia bakigenda ngendo inda dago chwa road gontogoko berikagira ituria mbura kiri urimi bwao ntoborea magita kwa magita mbura itanganaga na kaingi bakaga maketha jagwe kanchukune. Kire kampeni chia kithurano kithiru amwe na bo gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murongi ne kire wirane bwa kuthiria thina ije ya roje nteriji chia bore tiania na egembe barene bo bari ogwatine bunene bwa thina ije atora gutukura utiroi ntunyeri egembe no atola kashira nyiki tukalita cia kaunti ya Meru wekera wine que alto bona ruiru rega kunywa mono ruiru kulima naru kokorokera rwangi rwa aroje rwa thirikari yawe mwankera nande ithima nkoroki ya magana jairi bia 40 BNG na nkoroki ya kari ngiri 80 ne bagunikite ne ithima bi ntere mwanya chia kaunti ya Meru bi ne kuringithania na ithima bitano kire 15 biria BNG ni thirikari ya mbere kaunti neu
ntere cia igembe ni chigunikite bonene ni murandi jogo jwaroje na rithima 94 bienji kirewandi mwanya mwanya cia roterero tiania irina ithima 82 bore irina ithima 36 na imenti irina ithima 23 bienji kugagita ka miaka 8 ya thirikari ya kiraito na ndo batori bagatenwa barabara irarwe na keke bange bakaira kalutine makarenge ntuko yonde umarokere mwanka oro batumete line roe dai roe karibu na wana pingo soken kadho non ne thirikari county itongere twinga bana krito murungi na taita tucio non tubo bereza kirio kya kariba igembe east na thiru wandi baina thine roe endu akithikira atukunde roe tore agoro itwarire tunogete tututenoraya agoro bange imitongi itoragiro imitongi mongo lakini tomwera ibwa sana ntubo matugega bo ne kulingithanua na ithima bithatu biria bienjie gembe ne thirikari nthiru bieri bienjwatiania na bieri bingi bienjwa ntere cia bori thari au tukinyete itukuona na kujuria irekaniro bia birarekanira na atwe ya turita mitongi mongo nkaruki ya mirandi 45 imenene ya roji ni ambirirwe ni thirikari je yangavana kiraito moronge yakiringithanwa na 16 ya thirikari nthiru na thirikari je ya Nandi ni ajanite matangi ngiri Mugwanja ja magana janana ja roji kirikundi mwanya mwanya bia ekoro chukuru kanicha na kinyakirikaro binge mwanya mwanya Beberechi ngiri 15 na magana Mugwanja ya roji ni ajani gukorokera Wandi Development Fund mirandi ya roji rwa matora ngiri 12 neringi njeki na matangi ja roji Beberechi na wakibwa intake mirandi iria etumirite mungana jwa mbecha milioni 280 na idere ithima na mirandi ite ya rode negunite akari bonene na abaingi gutonya akiri urimi bwa roje na arethi nkaroki ya magana janana na bobage chiandikithia kiri ngwataniro kana cooperative union ntere chiatiania na igembe na thirikari ya kaunti ne batethetie na mwana jwa mbecho chiringi milioni 20 chia guchietithia na mbere nkiripotera Nteto chia Weru TV Deako adietoa ni mwirigi wacharete atukire gatantu Nteto chia Weru thaa mwanjanga kwendera kaitake na ntukuenjia yoyori thari mobia murungu mwenenya bita WINNIE wa KINGERU.